Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila siratihil mustaqim. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tusyukur maraja di sisiar jangan napuangi nasabaring kata menamupahan direk ribola nafung Allah taala iwe untuk laksanakan isi di pakasiwe paraluta memagi-magi aga yang ke pada riakat tema decing pa insyaallah wa dikit na pasidupa ngapung Allah taala ilolongang ibarakat narilino makuturo matu apalan narisem dengan pa insyaallah. Salawat tamapatuta masa ikiringangi alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nabi yang kayak keciori salompena gangkan na ili umasalang iwat ningi pasiling ang majama di cingi manuru agama na kung Allah Ta'ala. Ipahan ni makasing na ijama, ipahan na masalah na ibilay, pa insyaallah pamagi-magi na ilulungan riyuran nun na puwangi na pasalama ki irilino makutulong atur rin na pa insyaallah. Amin. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, iti di ingke hadirik makakui pae sipato ki supur maraja magay nasaba termasuk kita na pilih-pilih je tu sitongan na puangi untuk lolongangi rahmat dan hidayah na puang Allah Ta'ala. Ega na sila surah salat tapa pura naman risubu mataru mangerro. Ang katodi nan risubu motok bawa mi matak du. Ang katoman risubu manre eletoy. Ya. Idi engke hadire sinin na tong tapi ki hadire termasuk kita na pilih-pilih puang Allah Ta'ala nasabak magay wattu tinro na tolaw makasewiyang. Lunrak na tinro aja. Iya na tu pas sabarang namagi iro sampajas subuta liyo egana apalan na. Nasaba iro pa yakko subui punggawa na memang mito si tangi tuluk pajambangi lo patimi kudu cili. Ya. Makanya tu maka de nabita duan rekam itu sampajas sunnah yolo na sampajas subuh ini sering disampaikan oleh dai-dai kita maka apalan na yiro gagairo khairum mina dunya wa ma fiha masarulak di na yalino lolongisa. Jadi kung kebiasa anggota pak maka daan ke jandak rumah cantik-cantik akada bawan ni labilawi mas sampajas subuh was sampajas sunat duan rekang apalan na yiro si dilino janda. Ondo rajin na tu pak esang sampajas subuh. Ondo rajin na riasang sampajas subuh. Ang kemasigi pak biasa makada iye kostase amu imang cauto ko subuh. Rajin na pak esang sampajas subuh. Idi ingkeki hadir yang dimuliakan oleh Allah. To syukur maraja yellamun ibawa ripuang Allah Ta'ala mamagi-magi ha. Melo ina patukang keungi ki iro agagaero na ijama matowi irimun ripacu na matu ular ramalangnya. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makadai puang Allah Ta'ala rilalana kurang melebihi pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dewu tusuk ko Muhammad. Deu palabak ko tallir wan walino
illa rahmatan lil alamin, kecuali usuru ko mancaji rahmat, usuru ko mancaji suro lor sinin na alangi. Jadi denak kedapat puang ngalatala ancaji sulo kori tau matapa Denak kedapat puang ngalatala ancaji suru ko bawar ri ummat musallangi. Nekia maka dai puang ngalatala rahmatan lil alamin, mancaji rahmai, mancaji pamasai lor sinin na alangi. Pekke carana pak nawat ding iruntu iya ro rahmatan lil alamin, iya angkei natar pengalatala rina bitta. Nomor siddi parallu ijaga madece manana nabitta. Aga manana nabitta nataruangki. Iya nari itu salawae laurialena. Nampe itu biasa maka den regurutta diusahakan ipa aja nih pacuras salawae tas sesumo aja nih pacuras salawae rilalana tas sesosiwaniye moni wekasisan. Insyaallah pak barakat na salawat tajangan kang kusurimun rikolino di meman itu hidup pak. Ye kokomuki bak puang ngalatal mapesandre ternyata ki kusandre mapisandre insyaallah iya ro barakat na salawat pak wat dingi yala pak buralasa. Ye kompa dipat di watata, ye kompa dipat di watange tolengan-lengang napa ipatojo utu tinro kailula asanero tinro nabi. Akor nabi tapa ye kompa dipat di babuai lengangi napa napatojo utuna. Iwatuna napatojo utuna nale indok jarinna natandra iposina nabacangnya Allahumma salli ala Muhammad insyaallah ye kumatappa muki koki puang ye makatan ni mak japa pak diwatatta ta coba-coba mo ipa ye lenga-lenga ki napa tapatojo utu aja toppa do emitu mopa. Kemudian untuk runtu iro riasengi rahmatan lil alamin ya angke konabita. Nomor 2, ye kotolola pak kolebo nalion tapakan jaki niatah. Innamal a'malu bin niat. Nah iya pun ngalatala oke niat nataru amala Batuangan na agi yang kemelo ijama kolebo nalino. Baik pak kasiwiang makotoro asi sumpungan daripada tarupa tahu. Jangan ada yang kita harapkan kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ya kita orang ipa angka kejajian aja kamai lengi niata lengi yakatai lengi idupa biasa nih kecele-cele tahu ya ku kecele-cele tahu pak makurat tu asukurukan dari pengalat ta'ala na lengi ya gambara guru waktu ku masih sekolah maka deko salah-salangi itu nia kecele-cele kitu monrinna angka remaja masjid natanengi lami pakarangan na masjid apa maluak pakarangan na masjid pak jadi natanengi lami makumuro natanengi na lami narapi mabua lami na lo nismudui pak jadi nampadangi ketua panitia na makada makanja ka pangyelengi pak ustase sa naga je gay dupa jadi malah ni kanto-kanto lopo natirangi pak ustaz Latu ibolana pak ustaz makada assalamualaikum guruta waalaikumsalam aga pere bambo makadai dupa-dupa ni wasele na tanat-tanangi guruta ang kecek dek baraka ya leki jadi yiro kasih pak ustaz nala yiro kanto-kanto ng kailami isakna napatami da purangi nalengi benena yiro tamotot tariolo pak ye kong katau tirang gaga de namelo palisi at taran tahu ya kode nalisa kipemang jadi watuna napatami ro kanto-kanto ng natirang benena makadam makna angke la mamma tirang ilami aga na yalengi makadai bene na bapa angka tu bembe na lengi tahu iwan ni aja ni di murus itu bembe tengah buah bu sapita sauraki ki gani napa ki melol mapas sampanja ya kung getol muliki barasanji napa ki aga melol mapidato aja na kasih di murus itu bembe itu alek bani kesek la mamma jadi masuk pak ustaz makada mamma angkaro bembe mualam bo tasaki koyewana to ajue bembe biratu sapara moy bawang bembe lai ye ko angka na balut moy rambo mon kosoki upake masikola jadi iro lama manange pak natirang ilami guruta ring bembe lisu okoy lalange sidupela batu
Maka da ilabat du ke pole mamma. Nakada pole ka bola na gurut tatirang ilami. Imagine ang kapura warilami nalinga bembe. Takka janna lampi labat dupa nan nawanawa. Yek pula mamma natirang ilami gurut ta yalengi bembe. Nulle ka pangya polis ukatik kang imanu bangko ku utirang inalenga sa pinna. Walhasil pak lisi lo utik kang imanu bangko na. Natira gurut ta. Ustaz, ang kamanu itira ki macina-cina maki man ribatte manu. Ye ko palit deta po je batte manu ita pacek kito ni ha makanja unin na tu. Tapi aja tapake masaw nga. Kada to nasa ni kombo. Ikaw macina ki man ribatte manu sans ke manu itira ki. Jadi ro kasi guru tanala ni rumanu kene tirangi benena. Na podangi makada mana angka toilabat du tirangi manu aga yalengi. Maka deba benena pa ustaz angka tulami na tila mama nangi na rumalengi. Teh. Yelengi lame ko gurutta dena terima kasih nak depa. Mabela-bela na salay bola na gurutta giling ina kada ustaz sojo. Lama tirang ilami na lengi bembe iya o tirang imanu manang kalami na lenga. Te okke ni ay pak mon rosi salah. Okke ni ay mon rosi salah iya lama na tirang ilami gurutta de gaga nakate sangadin na pamasin na papung latala si matamanta. Mapo labat do na tirang imanu gurutta de gaga nakate sangadin na sapin na gurutta. Walhasil salarannu yekko salarannu ni tawuri madarri ni agasan ne makurangi syukur dari sesena po Allah Ta'ala. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, untuk mendapatkan rahmatan lil alamin nomor telu tapamege sujud ta. Peke carana pamege sujud sedangkan rilalan tasasusiwan nipa wik keseplomi pitu roko sampaja perlu yek keseploki pitu roko sampaja perlu watak bek kedua suju berarti 30 mi apa suju pak rilalan tasasusiwan nir tujuan sampaja perlu peke carane tambah suju ta napak burangnya agama ta makade tatambai yar kita pamegawi sampaja sunnata. Termasuk nih sampaja sunnah yulona subuh maka da khairum minad dunya wa ma fiha masarutana inayalino lolongisa. Kemudian itu kutumas sampaja sunnah pa iya naro sampaja sunnah taro tutuki wi kekurangan na sampaja paraluta. Paraluki upalam purangnya. Detuak kada iro sampaja sunnah taro sele sampaja paraluta de. Maka dama iro sampaja sunnah ta tutuki sampaja paraluta. Batuangan na ye kumakurangi apalan na sampaja perlu sampaja wajib yalai apalan na sisa sampaja sunnata. Apa tahu pak pahan na maka deh aku maku antu puli aja bana tu mas sampaja perlu tu mas sampaja sunnat bana apa ye moro yal papa kan na monroto na tak tek kodoami si tahu lupa lo mas sampaja. Angka matu tok kusuri monri pak make gapat tepan tapi degaga ni setepang. Niga yero tau marajingi lo malepa. Tapi dena marajing lo mak berjama. Itu sampai jasunai pak paka patapami. Jadi matus suri mundri na po ngalatala macan ne kiri kanan lele yang ipatapan na tapi degaga sampai peraluna makanya degaga ni setepang. Nampai itu pak angka pasam maka daya itu kutomelo mas sampajang terutama itu kutomelo mas sampajang subuh pak. Sebelum ki malawai jenne tabisa-bisai jolo 5 tanapata sabungi. Mapacip 5 pura isabungi napaki malawai jenne. Magai kita tidak berani menjamin maka da ken rema benni 5 tanang benni. Dalek mo pa ako gagamarak nun rema benni. Makanya tabisa jolo 5 ta ya kumapacin 5 ta pura tabisa napaki mat 5 pamula malawai jenne. Angka tupak 2 waktu dek nawat dion rema sempajang. Nomor sidi kota lagi anrewe aja tas sempajang. Kalau makanan sudah siap, lebih baik kita makan dulu baru sholat. Waktu nomor 2 deno di rumah sempajang, koto masih ke mapalau haja. Masih ke kik gamelo teme, yari masih ke kik gamelo jamba, aja tas sempajak jolo pak, astor ki jolo naploki mas sempajang. Magai, maka di Nabi tidak ada pahala sholat bagi mereka yang hendak melaksanakan sholat, sedangkan mereka juga ingin buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian nomor 2,
yeko ipegau ipasam paja perlu usahakan ngiyak berjamakan. Yero nabita sampaja perlu nak masigi enak berjamakan sampaja sunatna natiwi li sulobolana. Magai yeko tolong mak berjama wek kasisam mak berjama pa iya panawat di pada ongkosok ne rosisang mak berjama yeko wek kodoplo kipi tu mas sampaja lautungka. Napa wat di pada ongkosok ne nyero? Usahakan itu lomak berjama kui dapi iya pelik kui dapi pa apa ni bolata idik bapak mencaji imang ibu mencaji makmum tapi uperingerangi ki ibu takko yang caji imang ilakit ta tolit-toling ipak doangan na lesi salagami ipak doangan na tak kada aming ure mas sampaja nagi nasoro milodowa madodo sak dan na kede ipuang macoa-coa ni beniku makura-kuran ni tenagana. Italinga kasi dali halala po na wadika mabini pe mamaluluwi. Tapos matito ibu imun rima kada ami. Ito tuloy-tuloy pa doon na lakita. Nasabab magay. Yero pa ko tolo berjama ang ketuduo kaistimewaan ko sampajak berjama Nomor di kaistimewaan ko tolo sampajak berjama yekko irapi takak bere mamulan na imangi. Kaya gaya setakak berik mamulang. Tu biasa pak yeko meloy masampaja tahu biasa tu gili pu imang. Yargi makadai sawu sufufakum rahimakumullah. Taparapa itapalampuri jijita. Yeko pura ni makor pu imang. Nakka lima natakak beri Allahu Akbar. Idik maciotoni takak beri Allahu Akbar. Iya naroyasan takak berik mamulan na imang. Kemudian hikmah yang kedua ketumat berjama usahakan ipa aja tu masabo usahakan idapi nangi takak berik mamulan na imange supaya wat ditoi makka semaki maleka makaming kenre tujun na makami maleka ye ko makka dan ipu imang ghairil maghdubi alaihim waladdallin makka ki di amin makami to ni maleka iya no dua mampat ko tolong berjama yeko ilolongan ni ropa makanja ni suju na tawe makanja ni sempajan na tawe akatan ni bawang ko ada na ngalatala aga na pau makada inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar yeko makanja ni suju na tawe makanja ni sempajan na tawe iya normatu sempajan na ro lawalawaiwi pole rigau masalai na niya gau mungkarai sebelum ututu pa angka kisah mi upalatu kang icede cerita ngak guru tahu tu masih sekolah ke pesantrennya barakat nanya rahasia nih ketumat berjama aku makan jai sempajangnya engke kalau lupa napuji ganggu makun raya kalau lo majai tapi iro makun raya napuji ganggu tahu engke lakain na kebetulan iro napuji ganggu pak beni napu imam we naruntu benena po ima ku pasae mataru nakatan ni keranjin na. Maka de benena po imang hehehe. Ada apa gerangan? Maka de lepung murane di sipunga kiwita deneng kenamanya mapapina diku. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan yang sudah lama terpendam dalam hatiku. Andai tidak saya ungkapkan bisa jadi ini jadi penyakit bagi saya di mana dokter tidak mampu untuk menyembuhkan. Baik. Maka dia benina po imang, kalau begitu sampaikanlah. Maka dia sipunga kinasa witan di denang ke namanya mapapinat dikku. Andre temmalundra tindro temanyama. Iyai kondi kowi ngerako siang jadi kenangan malam jadi impian. Si minasa so minasa dewita ki samanne si minggu dewita ki samanne si ulang dewita ki samanne si taung maka de benina po imang aga 4 juta maka dai iya maka kuin di emelo ka po bene ki maka da tak dampengi ka ang kanalakay ko maka dai lapok kalolo de mo chin na masara lakay mo upadako iya ko sibawa ko lakay mo siaga nala tandre sampalot na kulima barasanji. Nala tandre 30 bu de mulai melang ibadah.
Ye ko iya pu bene kondi, melo ko lo salongi wantara ako. Melo ko motor angka motor. Melo ko mangoto mobil sudah terparkir agapi. Mamula goya bene na po iman. Lisu maka muruk-muruk napyak balance. Maka day po imang hehehehe aga tu. Nakada aga to masarap bawan na. Magi tu nasan. Nakada deng upal lampuran ni a. Iya maka kwewe iya malolomo pa idi maconi. Iya kusibawa ka idi siaga nalatan dari sampalota. Iya maka kwewe angka urane melo pubeni ka siagi duit telau si kuatoro nu lewaja. Maka day po iman degaga masalah. Liso ko padangi roranewe ada momilomo ilake kupuraika dengan catatan sure lo mak berejama si bawa iya 30 subuh asona si todo-todo dega kalana. Ye ko ganna 30 subuh si todo-todo masampaja berejama si bawa iya pupurai ma dece kondi lepak masa itamu iya pakawik ko. Mataru lari benina po ima lo sapa roranewe. Nah kada milumut purai ka lakeku tapi lo beri si bawa berejama 30 subuh nah kada taro ni wa do jam pije ambe biasa muka makan dalam tu tete andangile. Mapamula pak subuh juma nanta ma berejama tete apang kami mani malakku ko masigi. Tami pu ima sebab kate maka de pu imang pu kate. Angkro kallo lo mita malakku maka de pu kate magi ro pu imang nah kada iya na ro tau milo pu beneku. Maka de pu kate aga 4 juta bang pagi pasering. Nah kada aja, milo lepas sampah jangan ngira tahu. Ewal hasil pak, bangi pukate pure bana sampah jasuna nakama. Pura anak kama maju ni pu ima kasih. Salli ni niya ka masampah jasubu niya karena Allah Allahu Akbar. Yang ketela pu kalolo mak depe. Man niya tu ka masampah jasubu 30 asona na sebab milo ka pu bini na pu ima Allahu Akbar. Masam paja rupa. Berselang waktu ganna i 20 asona lo mak berjamaah subuh. Magi nang katapa angke mak berjamaah mangeribi. Maka depo katepo imang angke nasa mak berjamaah mangeribi. Maka depo imang mamula ni nabatta sampajat tu. Iya ko natukang kengimo itu nasan sampajangi. Iya ko ganna 30 asona amu ujun lebe ni ko dito na mimali itu. Genna 25 sunam pak mak berjamaah mengeribi mak berjamaah subuh bayi manca remaja masjid. Genna 30 sunam mak berjamaah subuh pas okui mundrina po imam masam pajang. Kurana masam pajang gili ni po imam mak jama. Kalolo 30 ni subuh mbok pupugau degaga mutetang matuk ko tette arwai telo kantor pengadilan agama si bawah. Upurai ma decengi beneku lepok masa dana iya pakawi ko langsung. Matarru muppa bawi ajena po imana kada po imang dena umilo ganggu beneta. Nasabari tu idi wisengi iya yasangi sampajang. Imaka kue milo mana malatomatowa ki lino latu akhira milo mukka ma bene tasamparna pada kuramaja masjid. Gili ni po imaka ibu kante maga ni mita po kante. Ujulini beneku tiani male nabat nasabat nabat tuni sampajang maga paru cara ni roti mbampai pasari. Aga hikmana sinin na untuk bikiki hadir maka dade nawat ditulis sewirik kadana po ngalatala maka dia kumakanja ni sujuk na tawe makanja ni sampajan na tawe inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar sampajan na tu lawalawaiwi poli rigau masalai nan nia gau kamungkarangi. Biasa ki makutan makada magi ple yanu pas sampajan nama kede solamato. Perlu mile padang ya ropa ya kung to mas sampajan nama jamato kedona perlu le pada makada sure pe melisu paris sama de cengi sampajan na. Wadi jaji mas sampajangi tania tania karena pun ngalatan nakatai na yakia karena patampana milino na nia iblis. Inora kira-kira ya lapalisa watulan na subuh mak baraka imam magi-magir itu ungke di mancaji ada seperti ngerang kalau dipade di mana. Mudah-mudahan sinin napak kasibiata ibadanta baik itu ibadah wajib makutur ibadah sunnah senantiasa na terima malampu ipung ngala ta'ala nawal in sabang apala malicu-licung nawat dingi pake selama rilino makutu paru amapaketar serumrina pa insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.